Assalamu alaikum. Lubes Zuanu. Awun men miyadu balalinge bajhe Hageegee Emaan tari Kamaky Koba kam. Shakkenne awun menna Allah subhanahu wa ta'ala mani warabbodu imtihanegge kurmat kurwa. Miwagutu awun men komme mihaku wisnan jehene Kamaky Allah hadratu menuwi awun menna evves musibate naannanakan adi kalang hadratu menuwi e musibate awun men kiba ufligen udanakan. Awun menge Emaan tarikan abadus bawan jeheni yagin kam matiga Emaan tarikamaki insana kituga bimbo nagifawa e hituga terega onna ecce ya vidigen awun men amal takkurun jehen fardu fas namadu rakkaterium dirunga wajibu korey kantattakko adi Allah min ahi kurabi kantattakun durwe gannan jehene adi awun men visnan jehene mifan daniwaluga wakin khasako awun menge Emaan tarikam mun kan awun men nasru libigen dani e Islami aqida ei kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalefan ashabe kalun eba e kamege macca mi Allah subhanahu wa ta'ala amru kurabi kanta awun men hituga ekalage ki ogawan taraskala kan hituga babban e yagin kan abadu sonnan jena amagun duwa ki tihuri ha mem iltimasa agota amal qur'an kama ummid qur'an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.